Washilizi wanzani wa heli daula Tropic FM ikawanyi hudunga ezbi mojana na nne ngarjiunda ohunu inate de la Republiki ya Singani borsuanza rambe mani maini si umwabiani ukaya to sana salamu do za hanyu zirehema za Mwenyezi Mungu na zimendeleeni si usubutiri mwabiani kakozi johu jazi johu kasirini kozi johu tsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusishiwari hauhadile lazima urimikenize haki za kibinadamu. Borjunda hunu inate ya Singani de la Republique riundana na watukufu ikao wazee wamila mashababi ikao wujitaha ze amali za hao ziyaho msiruni wapuha harumale jiji kuu la Mjwezi. Wallahi leo wanatafuraha harumale daula Tropic FM hautaha waje waonese hukaya matukio haundongo kauzi wajiria gwanzanza wazitekeleze hosonima wa Komor nane daula ni madhama na ikawa wahusu ne mikataba ikawa wajoko ya mbabanu mzee watu rasalamu wa Komori wa Ishengeri njarumu mpango. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ndogo indini kwezi oskolewa inu za upasa za mpasani mashababi leo 2022 tarehe 22 mwanjia haruma ze studio zatu ndongo hindi yemundwani ndongo hindi ezabari marhaba rihondra na ndongo ranzile 17 Oktober ikao zilawana na shirika haumbawa hauwandu kao wangwa enshiu haruma maisha ya dunia wambilao environment wao waja yuho le 17 wajirisaitendwa ikao ngaramba ukaya mumkini wadiwaza lesuala la wa harume Qur'ani nyitukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya zamba ukaya kamswali karna urungwa sharabu shanga jwambe kingazija kikomori yake atujoelewa kamswali na mzungulio harume aruli mtsahe mweshi wadiwaza lesuala hilo wabiri uhea au harumao msiru wa Mjwezi ikao ritenge pare ikao ze pare izo tipare ikao zitengwa ni wandu ekatsindo mji wa Mjwezi nizo zizungusa mji hata zizungusa msiru wabalia gari wa heya hiyo na wanu environment yode daula manao kajajo ujwa wenshi betine daula naam wa heya hiyo wa environment kwa jaona mriho warenge mabao wayabahiza wanjonzi yani wende zao mabao ya hanyuma ya tinza mabao ya hatura ya tinza ikawe mabao yao hoi ya ukaja kawa utinzwa hapo pare juu yao shawe ya tinzwa harumwa msiru mle bao dzimabo lohura lohara limajana maneli sihi yabo nirjo jartsa hagari libahiza Allah waja wa unjili ya emiri wabahiza wende zao karutujwa bahanu ikaundo wabausu Allah hapo ngeze nungo isopo sajiri rijimakinisha bora zijua rifanya mkonsi ranzile 17 ramasura mtsana haujitanganya riliri ambe bazima rirende bazima rijwezo joka urenda lelo riwafikiana kange ladhimo rijitamke ngodi ngohi walo karibu wajue walo hule wajue waamini hukaya emaesha ya mkomori lelo kati ya utukaya batemi hono sibuzi na singari amini hukaya environment na haki shaba tusikarja batemi hono hukaya nge ladhimo etwama ya hatu na environment ya roni seiri udzi harma ajali ya mandizo shaizora kanzara mbehindini rukaya Mjwezi unumji wa tarehe hujumwe maisha ya humsiru aukaya 1968 wa baba hatu wa ukati wa mkolo wa baba hatu wa jumba hatu wa baya hatu wazingara wa hadaraja ukaya watifunge mnambe hujumwe pare watiwale mnatindi watiuse mnamriwa wa hamna paya kazi jawaridhia waonise utukivu wao wajua wanjia haruma ihambuye kamili watsahe msaada wa ukaya wahime wa wanembwa na hiyo haini wandu ngombo kwa tsindao mrumzima mumbambani ombashe ya Beruti hajitole hambaka mimi mumjazi Mungu kujomrehemu rahmatullah islamu inshallah abo ngeye wawana imbwa na hiyo hata wawaswili uo ukati wa mkono ne society wakati hiyo akaufanyazi wakauranganya msiru hadaraja ikao keja kanyangu sibahiye mirio iyo miria kauwaswili daraja ikao mkomori katujwange huzisi yaonda hubi shayu wakaubahiza weru wawende zao abonge batuse silelo rikahanza ritiwene kari ritihome
ukayartekeleze no shakarja jujarande mbiri ranzile 17 Oktobre bana le 17 Oktobre bana rijijuse rije hunu rijeri tsaheri hashirishe wajua uze tarehe za omjua mjwaezi wajua we maisha ya wamjwaezi rijeri zambe haija kari tsanganya rifungu ngasibadzima aukaya mbwa kaya fijo lo humenya sebuzi donc urikanza zentuza ribiri azinu warambu ukavansikar jadi waza zetwabia nziro zaki lanifu wazibira na vima rijeri wonise ukaya sindeheliyo na tsenda heliyo na singari momba wa Mwenyezi Mungu eka kweli wana walwe haba hainu wa homjwa mjwaisi wawajuhu wahuwa baba wao wawajuhu wahuwa bae wao wawana wahuwa baba wao bahi edamu ya hawa ila waharume uzwa malingo hao na jokaya wangazija wamba nyungu ya pishwa mfike chovumba gastayari haina joka ujiri zijiri shagar jori wahadharishe uka wafanya izo lelo shamtilauze na nyinyi tena hojuma kakamtulauza kamjazilwa mtije mwangali yao msiru kema gari ya hanyu na tahadhari ze pare za hatu au kazi pare za hatu zila rifanya heze mali za hea milanansi ya hatu sirikali kajanjia na nyina mweshelenyi madhamana wansi ranzio atende hata joa undre wadunga kabati mre subali ya jua we ajali zilo haruma ya dunia kamili ukai mipaka ya wana arui na mipaka ya wana miano izondo zilo ajali zifisidishao zirohitwa zihonsi tarehi za wana makaburi mzee watu samahani naam declaration kao inungo ifanyo ngorongozo ya environnement declaration inungo rongozo ya daula ka environnement nizingarwa ne daula yebanu ngabo wana tishama uvumbu wa wana wamjwa izikangwa romisha harma environnement do akanda wapare wandu wao wajiwarenge ziamaliza hanyu mabao yao emiri mkao nyujuha rangu tasi mhao msiruni hiyo mwende mtsenge emitsenga hiyo ngabona wamjwezi hapo sadaka venua wamjwezi yako ikao mwananyasi huo yeuparo aliswadiki shabo eti mwananyasi oliondo mvaba shangar jomba mwananyasi wende mru ya dungane no andwa na singari zambao ndondondo ukaya mwananyasi aliswadiki na dweshelea uka ensinu riono wenji na siriono watende wenji na singari rambulana ushakari na huvenu wandongo emrenge bwa ani mjoshinda mwaze emabao mwarenge wa nemiri karjajo shindari ya waze emania ho kweli no usabuzi kabati ya kayabo yabo karna ushindara mbeka ja sharjwa kaya rengwa nao wakaurenga uwajwe shwa renga maana kwa jarenga demi kwa jarenga ubao shawarenge plato ka plato ilongwa joka ngalifora alishiwi na majana maili yonde beintiti ya halu kalisimoroni ho atomjini yonde beintiti ya halu abonge izo ramba ngasi haruma haki na serika urongozi wa nizuku watu almarhumu Bakar Bwana rahmatullah harambia ukaya ekangabo haki mrukaria mnambaume ekesa buzingio beke mnambaume hajizimbisa zifubazahe mrukari ekangabo haki yabo iyo tarehe sibahi tena rambilwa ze diskuru za mongozi rais aliswalihi aukasi wandu wa tarehe ladmara metarehe hamba ukaya ye gouvernement ngiyo nkodo ya haina manansi mbabayifu ikawa hini banu yaliyo ngutsotsa haya bo hewa ndumali baye daula ngiyo nkodo kinyumene daula ilo haba haina ngawa himiliao zedongo hizo natuka bankartura mbua maisha ikawa ndorlo nayo shawo winji wa mwamba gasinuo ho winji wa utaratibisha ngasinizo shabanu rikahanza ritanganye rifunge na sikarna ukawale hojuma zenongo zinu shanga yonisoka siwa mjaezi siwa ndo tarehe na tarehe 68 ekakwa ishelea ondondondo na hini utoshelea na ishelea baba ya jimbo tselala Azhar El Munawwar wamba tarehe 68 lola mjaezi sadakta abonge ye tarehe 68 iyo ilikaweziza owabaya hatu wao heda raja ikaondo wa Yesu wakati wa mkolo wakati wa malishoneri wakati sisi ngarijora muima hadisi yao shati ukaizondo gurazienshi kari karizalwa abo mtu akodziwani abonge sisi kartiwa ukayarshidera mbendogo ikao ile loizora kautaha ndo ukaya ya dunia wajue matangazo yanu resheles jo jiri maudu wandu wao wajue kabankarja wapuzi sharka watwali
na siri kanza tsanganye rifanye hamande mabake ya ho nyungu auke mrumu wa he dunia doba univeri kajajo shinda ya ungue pakela minyungu abonge abo sisi rijiunjili ya lelo haina zijoka ujanga tayari na haina zijoka ambishi hanga mtayari ngamziombavi yabo washirizi wanzani wa daula Tropic FM rimwambia ni ukaya ngarjiondao na sina mashababi wapua harumale jera la hambu isiwa ikawa mihomba isiwa nano mji mtukufu wa mjwezi ya hambu na mze mzima ngamngonao ikao waro harangu mjwezi zinura ndevura fungiana ngasina haruma sihu za huwaza wanjia hunu studio hatu inate de la republiki Botswana rambe manimain kuzi jo jazjo kasirini kuzi jo tsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hao husishi wari ya wadile litoramuola hao deli watukufu hamanda wanu mashababi na wazee kwa tutsa hawa kensi walewe hari daula hawalewe mbaiza shawamba hukaya umsiru ujo walela umsiru do ando tobaya hao umsiru tungozi nji za hulela mwana maisha wapua wende haruma hektari yani mahala hule no msiru wapue mabao ya hao nizi amali za hao kwa ndizo wazifanya wazihansi ngarjos bitira mekana environment haino ngone haki hao sha labda utukifu walonu kwa jawalaha labda mitskanda nuse suala zima ili rizie mpango watu ze dakara nikiwa mananga zenda na uhisi de bavulinu de ulio directeur wa environnement mwana nyasi Elamin ikawa hapo le jiji laheta son excellence imruoi weide dhamana wa environnement mjuliza zenongozinu yomotsi enguzi juo mbili yeheli masamafanya wa mtola warangule 17 maana mtoli hino zinu ndongo mazipanga hotu kifuhanyi gamjoko fanya ndongo hindrini hosoni mazenongo zahanyu hizo hata ziwaswile manema bao yao mabange bidu ya reje haumturuku gamkonsi mjem muone hizo ya environnement jo mfanyiliani gam garde revanche ya windi masuala maili marhaba upande wa hizi daraja ikao duanuzi masuala yao sina ukamlewa huyajibu holiho wakati usaujango kubao shaizora nzora ambe hukaya karitsina mbavahanu rajuza au kama nyasi ikao ndo ya dungano andwa wajofa nchi tendasho yende ya lazimu ya tende ya je yarijue hali maturi monese shekari ndo hanzari nderatari ndio joni sama ngarifari yao haunga siwahara nabeka dejo wani saha mangari fari yao hanga siwahara Allah na sikari siwahara au kati huambia le suala la hezu ki watu yakaulamba kao Yesu jani ngujulihaniho nguna mrehemu na enua nanya Allah hamba mdukado kamuhara na mnambaume ujuma haki wala bengi habwezi fuba mduka mri yabo sisi rijifikiri ya hina mnayo sha eka environment gwanzo amani gwanzo rienshi Allah na ajea ihensi ya izini ya urito wa harumaze tambuizwe mania yo ajali eba no mpo miri gamjoka ngabo hatwari hao akangabo wakati boko environnement wo ni saka emirinu itipulo amikabala fulani mananga wakati bo jamvua nene ikawe kemvua yo ijubu yo menya emiji horohora sha emahaleka ndo mwenda nganye siri ukaya mahala boko kabala hatwari kabaje jukatwari emania riono e societe sagesse izo yakaufanya kinyume na sirifanya pasko woka uranganya deseria metraji zinji ya anasi yewa sisi wabanuri ngwe mnamriwo ani ndukachurambwa kabangulwa mnamri ebana environment wo ujambabi wa wale miro misiruni wao kwa japaro alamri enyu wala sikar japaro alamri abo yonde bikuduratillah etungujimia iyo yoto jimia Allah shangara subuti rizambi ukaya wane mvua ya kajana side ilolelo au kajana rikawo na mvua ya husi yerindrinza lelo karchui wona inamna ikaundo husi ya kaya vahi ya mvua ya sihazi yoke na miro ngari wona wazetabia inamna zeshu abongei karchu amba kwa tsina haki shanga sina takriba mahamira ruwajawari unjilia shandu mwambu wa hanywanyi ikawo ngamjuambia hadisi ikawo ihondumana nyasi uparo Hasana alimwelevu wo moto irewe bahi emana nyasi aliswadi kiwa jamta hazini ya environment mayo ambaya prepare niri ikawo miembe mangadego hamambia ya itaishiwi
Mwanadamu wewe ufanya hazi za mashini. Harenge mapesa hahulua na embe. Haja hetsa yabo hati ya wandu hazini. Akangochoka ya mangatego hetsa zihe azinji. Haku. Wamunjilizi za ya feriyo. Hende harumia mali hafanya sashe hafanya hati ya prepare mirio. Kwa jamhuli hatenga mzima kwa jafikiri kashila irewa. Wanu environment. Hata mzima unu kwa jaurenga. Hata daraja ikao mwanadamu hamba nja samize mvuzangu hata jionda. Kusina wasu ya jonika mwananyasi directeur Elamine ikao zenogo zinu zinu waimru boko ye pole msuilivu ngutoshinda armale bavulini ushinda ha equilibre ndogo zinji wa mrongoza wa mika wasu ya dunga zenogo zinu amani ya hatu ya pare haniha zenogo ikao ndizo marendwa zenogo izo za mrendajize Elamine habango rengozo Elamine directeur wa environnement ikao rundubati ye mwana waeshe wa shinu shahambu yema na mpolevu. Marhaba. Naam. Gambina za huamba shaka zinafshinda zikezinji. Emania direktori hamandu wo yaishia dega hamandu yo ya jiri. Shakati kauzi jua. Kaja kauzi jua, shahazi jua. Uwa hajaje vetina ukaya. Kajamruma. Kajamruma. Naam. Lazima hake hamrumu. Kijajo kiri. Hapo ngeye. Ikangwanzo ribatane ndomo. Haruma daraja ya huamba hinamna ya maisha ya siweshi. Naam. Garucho ubatana. Allah. Shakarna huru harindira mtahi. Sisi ngasina usiu, ngasina utukivu. Allah. Ngasina daraja ukaya. Izora kaujara mebanu zo ushahidi. Allah. Resheleye ezjo pata maudu. Allah. Aukakarjalaha urudi. Allah. Ngoni mweze ndongoza songe sarabaki ate haba hainu unucho jihudumu. Allah. Kartina nkodo ya mare hanywanyi bahi na stilo. Allah. Shana nazitendwa. Abonge mimi nsina wasu ya wahumika direktori. Ya rumia ya akili ya hahe. Ya rumia hikma ya hahe. Ya rumia ya hifadhi. Ikawa ndu ya loni yemana yezo amana. Allah. Mkazu ya. Marhaba menji wa shirizi wanzani ikao nga mdungo wa matangazo. Mwishia deklarasyon ya fanyi wanu watukufu. Ikao ndiyo kosto. Ngarjulizao wananyasi zembaba. Za matangazo kasi ufanya hazi bazima. Hama habari za Comore Info, chaîne libre de Comore, habari za Comore, Facebook FM, mrenge makalma ya mzee mtukufu, ni mashababi wa mzingi zabanu, watukufu wapu harumale jiji, la mjwezi, ho deplace rangu mjwezi wa njia harumazo studio zatu, oskale wenu huni inate de la Republique ya Singani, waje waonise ukaya, ushahidi ngwati yao, na wao ngwanzao, ze, twamaza hao zikae, ngwanzao, izinruza hao zirejei vetina mbatahabu au kakwa na ujua hulashe 5h du matin mwanadamu ya ujua ya tsengo msiri huo yende ya pande mri ya ureme yabo hata 4h ya 5h hosiha ngoni saukaya yejo fasankule shakwa na ukubali ndugu Hamadio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.